Kaypiñam programa ikichis Katikishtakunaq rimayni urqunta q'asanta wasapayamusyayku turaykuna ñañaykuna kunan p'unchawqa ñataq kanchis 29 de junio San Pedro San Pablo sumaq fiestapi riki Qusqu llaqtanchispiqa Qusqu llaqtanchispa raymichakuypiraq kayshanchis hina kaqtinqa kay programanchis ñawpaqman puririnanpaq ñawpaqman taskirinanpaq Diosninchismanta mañaykusunchis kunan p'unchawqa kasiyanchis Padre Bernardino hinallataq turanchis Valentín paywan kushkamunayta riki kay programanchista qallariysunchis nisunchista qollanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutinpi hinataq kachun Jesús yayku hina pachakunapi kaq sutiki paychasqa kachun qhapaq kayniki nuqaykuman hamuchun munayniki ruwasqa kachun imayna hanaq pachapi hinallataq kay pachapipas Sapa p'unchawta t'antaykuta kunankuwayku huchaykutari pampachawayku imayna nuqaykupas huchariqkunata pampachayku hina amataq kachariwaykuchu watinqayman urmanaykupaq llallinraq tukuy mana rinmanta q'ispichiwayku hinataq kachun. Much'aykusqayki María Diospa gracian juntasqan kanki apunchis Diosmi qhawan warmikunamanta qullanami kanki wiksaykimanta paqaremos Jesús waykiri qullanantaqmi. A Santa María Diospa maman nuqayku huchasapakunapaq mañapuwayku kunan wayniyku pachapipis hinataq kachun. Hina kaqtinqa mañakullasuntaq Espíritu Santota kay programanchis sumaqta ñawpaqman puririnanpaq nisunchis qollanan Espíritu Santo hamuy nuqaykuman nuqaykuwan kushka puriri kunan kay programaykuta astawan ñawpaqman purinaykupaq runamasiykunaman chiyarchinaykupaq chayta nispan mañakamuykiku Gloria Yayapaq Churipaq Espíritu Santopaqpas. Imayna ñawpaq karqan kunanpis wiñaypis mana p'uchukayniyuq kamapas hinataq kachun. Jesús, qollanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo, sutimpi, hinataq kachun Jesús. Kusa, turaykuna ñañaykuna ñataq kunanqa riki 29 de junio ñakarunchis. Ari ñataq killapas tukurakapisya, ña julio killaman t'ikrirusyanchis, ratulla riki tiempokunapas pasarusya. Chay hina kaqtinqa, ari kay Qusqu llaqtanchispi imaymanakunay nuqaykuqpi aparikun, hinallataq riki kay festividadkunapas sumaq riki aparikusya. Chay hina kaqtinqa, Padre Bernardino, munayta napayukuy kay programanchis katikistakuna rimaynin chawpinta. Anchamanas waykuna panaykuna allin p'unchaw sapanku ñikichipas kachun kunan p'unchaw qariki ñataqta rikunchis a los 29 días del mes de junio nisqapi ñataq iñiq masiykuna imaynalla allanchu tarikapushuwankichis nuqayyuq riki ña Diospa seminta aparishpaña chayaykamayku urquntaraq q'asantaraq chiriwan wayriwan parshaykushpayku hina kaqtanqa riki huk hatun napaykuy kachun sapanqa uyarimuqkunapaq Pikunachi maykunachik ña radiokus haprachikshpaña riki nirpis chuquraq uyarimushankichis adelanto Rey Valentín. Gracias taytanchisman kachun kunan p'unchay munayta quykuwanchis huk kawsaytawan huk p'unchaytawanraq chayqa hakuya nuqanchispas munayta qallarishunchis programanchista hinallataq nuqanchispas cristiano hina Dios taytanchisman achuykusunchis Santa Misapi wawanchiskunanta familiariskunantin wayqunapanaykuna llapallaykuspa hatun kari napay kachun qallarishunchis hermana Rosemary. Napaykusunchis kunanqa. Kusa Turay Valentín hinallataq Padre Bernardino kusa ari kunanqa riki kasiyanchis 29 de junio kunanqa fiesta hatun riki San Pedro y San Pablo. Chay hina kaqtinqa ari kay programanchis katikistakuna rimaynin llapan radiokunaq chawpinta wach'irishanchis urqunta q'asanta paykunapaq sumaq napaykuy kachun agradecikunchis antemano kay propietariokuna gerencia kay radiokuna paykunapas quywanchis kay horariokunata riki riqsirinanchispaq chay hina napaykusunchis Radio La Salle Urubamba Radio Caliente Quiquijana, Radio Inti Raimi, hinallataq Radio Ausangate de Ocongate, T'inque, Radio Municipal de Paucartambo, Radio Illari Quebrada Honda, Radio San Cristóbal de Chinchero, Radio Poder Huayna de Cauri, Radio La Merced Señor de Huanca, San Salvador, Radio Municipal de Amparaes, Radio Municipal de Colquepata, Radio Municipal de Casca, Radio Municipal de Huancarani, Radio Limón de Coazapuno, Radio Soberana de Calca, hinallataq riki napaykusunchis llapallañ iñiq masinchikkunata ki Qusqu llaqtanchispi hinallataq waq departamentokunapi riki uyarimasyanchis k'uchunmanta k'uchunkama paykunatapas napaykusunchis hinallataq riki Arquidios del Cuscopi napaykuyninchis kachun Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia hinallataq Monseñor Lizardo Estrada llapallañ yayanchikkunapaqpas diáconos hinallataq seminaristas religiosas llapaykichispa napaykuy hinallataq decanaturas Anta, Acomayo, Calca, Paruro, Quispicanchi, Paucartambo, San Jerónimo, Sagrario, San Antonio, Urubamba,
Quebrada Honda, Kunamata Casiansriki, año jubilar 2025 e inicio del proceso sinodal en nuestra arquidiócesis. Chejina Castenca Turecon Niñegona, Ari, Cheyana Paikuinikupas, Anconas Plapeleguis Pacachun, Cochumanta Cochuncama, no Raikupski Piña Purirushaiko, Tinkurshay, Anconas Vankushka, Dios Ninjis Pasimenta, no Raikupas, Sumachta y Chiquigunata, Epigos, Guasparamuico, que Radio Kunach Chaupinta. Chejina Castenca, Ari, Padre Bernardino. Kallari chishni que programa está hina qariki manachu chikanta imaldam strikri manaksum kunan unchakuna kaysharanski kuchkuipia imaraykuchis qosqollaqtanchis raymi chakuyninkanki inti raymi kun aparikun chaymanta kallantaq kay fiesta de San Pedro San Pablo kay qosqollaqtanchis pipas sumaqta nuqanchis yuyarinchis y chayta hinis pariki padre manachu hasta nuqaykutapas rikwillariwankikuma imakunas karan kay p'unchawkuna. Hina kastan rico y con apanaikona ari que junio kilakari que fiesta del Cusco Cusco llaqtanch no ganch Cusco kuna qari que ray michaki pitarik ari de manera más concreta 24 de junio nsqatari que junio kilapaqari que con apanaikona ñawpaqa puncho manta pachari Cusco llaqtatari que napaikon kuri que lipen rona más en instituciones públicas privadas ponchonte ch'ullunte munataji que le han que por renco en general que aquí en instituciones educativas también no todos para chenari que alguna panay con cosas que iban poner que no para por rench no para mantas crinches general te que alguna panay con que junio que le pecaré que no canch ininch peca devoción al Sagrado Corazón de Jesús general que en icona que 24 de junio tareke yeranchis y mata nacimiento de San Juan Bautista chiman tareke remaremsonch con oye Valentín Panache Rosita normalmente wasinshpe comunidad ninshpe mai pichatian shepe que 24 punchota y matan can con arroz que engich mana pasnya cha con arroz kushañacho pero normalmente iminan karan costumbre con manacho tareme soma Cosa Padre Bernardino Ari no canjes que coscullata pecari wakin ka costumbre troarin cor wakin con caripchansta no antalaqta imatan arroz que engich 24 de junio ta Ari no caico a ver caina hora watakuna cari askaya no caico obihaiku ka ¿no? Entonces, con aquella que hay padre, collurachi como michito, mona y cuñacho, entonces, ciudad antojarocus pay con picture, mana ojiaps cañach con cancha cancha, no, a swamps riki, wata chacona llanica, ari wakaina, on, wata conaga, cartenca, no caigo ki belata terra caico, ki ujaconata. No, tutas ting ninata yaurechi kulkuna qawkuna chawpi kancha priki sumaq yaurechi ku chaymanta trik ilepaq hatun papay riki o hat sipim chay tariki q'aspata ruwayuqkayku chaymi chay qolla ch'uñu kunanqa ñataq riki qasapas hap'imushaña chay niyoqta mihuqkayku mora phasiyuqta o ch'uñu phasiyuqta chayta tutallamanta irqikunaqa muyurishaqtinraq mihurachiwanku tulluntapas mana wikapaqchkayku sino aswanpas ninallama y chaymantataq apkunamama haywarikunchis nisqukakunata ima mas t'aqku q'aqakunata ima tumaqkayku chaymi chay karan fiesta de San Juan Bautista San Juanpin kitaqa ruwakushanchis nispa chaymantataqmi riki uyariq kani riki chaycha San Juan qasa ña chayaramunña nispa cosa panachay mona de costumbre que wakin llaqtakunapiqa siempre ima costumbre chakara ñapash chinkapshaña bueno llaqtaylarpi qarek imata ruwaqkayku urquta taraqkayku riki chaypi achupallat q'ipiramuqkayku riki nashpa las 3 de la mañana manta pachariki oveja maypicha puñushanchiman terashpa riki achupalta kanayku veladatan ruwashayku nashpa riki tutamanta chaqariki ajanta ima hayku riki oveja puñusaman chaypi riki ovejaytaqa riqsichimusunki riki ovejayki kapunqa nashpa riki alguien runa que chaqay ashkta oveja miraranqa nishpa riki anchina nuqayku llaqtaykupi kara pero kuna p'unchaq ari manaña oveja kapshañachu chinkapshaña riki imaraykuchus riki sasamichina nishpa riki bueno qillaypish kanpash riki oye Valentín llaqtaykipi ima costumbre karanchu
Ari kikllantaqmi veladata ruwayku nuqaykupas ruwarayku anchina ninawanpuni kanayku qhawakunawan chaymantataq inciensuta siempre rantikamuqpuni bintawansuna anchi kalkamanta kalkata hamuq naspa chayman hamuq kayku kalka sí o sí imaraykuchus chay urqupi kalkata waspamushayku anchi urqupi huk kan puka allpa entonces chayta hasqimuq mamtaykuna naspa chaywan tininaykup nas charachimuq chayqa aphanta tiniq tutaymanta 24 p'unchay y manaraq tinchaspapas ch'islamantaraq wakinkunaqa hasta pukllamushaqkuna urqukunapaq na uspawan hina munaychata kanchata ruwarurqunku urqu patap hinas chaypi tutaymanta qhawamunankupak yupchakuna rijurin llama yupi oveja yupi hasta carro yupi imimanta yupchakuna entonces aqnata paykuna qhawamuqku iminacha vidanku kanqa imin kanqas ovejanku manachus animalninku kanqas parejanku kanqas manas anchikkunata yachakunankupaqsuna qhawakamusqaku karan no mana irqillaraq karani mana nuqaman willawallanku entonces chayna karan chaymantapas chay p'unchayqa mana ovejatapas oveja ninankuchu oveja ninkuchu ni nada no chita nisqali chaychus pantalonpipas chayqa imatacha multata hina pagachinakuk karan chaylla costumbre karan kay San Juan Bautistapi Costa Verche, Valentín, Waking Facebook, Qamshangiski programas, a ver, Willarwayko, Eminan Karan costumbre que Khil Karimwichis y bueno, Willarina Kusuya, Ari, Warigona Panaikona, Chinakatan Kariki, que inspira Yerishanshiki San Juan Bautista Riki. Inigmasikona nasemuskan tariki pakaremuskanta hinoliatriki inigmasikona que iglesia periki yari con riki Virgen María pakaremuskanta hinoliat niño Jesús pakaremuskanta y wainuskanta pues hinoliatriki kin santa yarona konacht Jesús pata Virgen María ta y San Juan Bautista waqi Valentín tapuita monasharek personagita imanaqtinmi que unchon San Juan Bautista to yarinchis nacemos canta. Anchita San Juan Bautista karan que curajia taytanismanta suq taquilla. Entonces anchiraykuami chi 25 de diciembre betaq nasiyan taytansiqa menor ninrik anchirayku. Ari, cosa que voy con la panaicona y expanís pijinare que Jesús sacarán que primo yo. Imam panache Jesús primo sotan caran. San Juan, Juan Bautista. Juan Bautista, entonces Juan Bautista que caran sokta kilia coraje, anchi diciembre peño Jesús nace mora entonces se chió pasó mojunio kilia manta hasta diciembre sokta kilia gangarik. Anchi rey con que poncho erin San Juan Bautista. Anchi nagatan panache, Dios se pechan tacto jam. Ari kusa turay Valentín hinayataq Padre Bernardino maymunayta kay programa inchiriki sumaqtayan takichakunam sonqonayrsunchis ari napaykuyniypipas kachunpuni llapallan iñaq masinchikkunata sapanka dekanaturapi iglesiapi parroquiakunapi uyarimasianchis hinayataq yayaynchiskunapaqpas napaykuy kachun qankunaspaqña kay Dios yupaychana taki kaymi programaykichis katikishtakunaq rimaynin urqunta q'asanta muyamusyayku kaypiña Dios yupaychana taki Dios manda ya Kushka puri ninjis manda Dios ninjis wan puri manda Kushka puri ninjis manda Dios wan kushka puri manda Catequistas Hakuya Dios manda Viletamos sonchis Kushka puri ninjis manda Dios wan kushka Dios manda Yahweh Yakuchis Catequista misionero Dios manda Yahweh Yakuchis Kushka puri ninjisman Dios ninjisman puri manda Kushka puri ninjisman Dios ninjisman puri manda Catequistas misioneros China kateng rek hoy na panaikun chika mushanya ki programa kichishkati kistako na rimaini no igman chiri tapish manchai go chiri go na panaikuna
wantish churruki chulligo anchuraki punchuigo anchuraka chimriki pawal rocontar asantar muy reamsheko y mataña y cataña rograpshanki a ver distrito de San Pedro y San Pablo fiesta pichke shangureki andawaya shipsheki con anjatonkare fiesta takashanko li pensando con los semonriki con angrico con panay con que fiesta Corpus Christi nisqata que cosculiaqtapi aparunchi mandaqrik hamon Corpus lipin llaqtakunapi provinciakunapi distritokunapi llaqta Corpus nisqataq arriba yaykuna panaykuna chinakaqtinqa riki kankunapaqpuni hukatonkari napaykuy kachu ñawpaqmanpuni por eso ñawpaqmanpuni tashkirison a ver hermanos catequistas imatan hayk'atan ruwashankichis iñiñiki pashapi sipashanki wayqiy panay chinakaqtinqa riki kunan p'unchaw rimarimusunchis pinkaran riki San Pedro hinallataq riki pinkaran riki San Pablo imatan ruwarqanku y chimanta rimarimullasunchis riki kay papa nisqamanta arriba yaykuna panaykuna mañankutaqa riki mana allin rimaykuna kan rinki ninku anticristo no y mana con riki entonces chaqaqpunichu anticristo y mina shiknata riki kunan p'unchaw qañiqmasiykuna chaninchamusunchis chaypaq atentulla kamunaki chinakaqtinqa riki waykuna panaykuna kunan p'unchaw riki noqaykuqa Dios pasamentaña riki aparimshayku Evangelio según San Mateo capítulo hayk'an panachay Rosita Capítulo 16. Capítulo 16, 13 al 19. 19 riki waykuna panaykuna kunanqa hermanos catequistas ña que cita bíblica tariki persona que anotaku ña mash imallapi pigi anchapna soyaykuna panaykuna chinakaqtinqa kay p'unchawpi ña Dios pasamentaña chaninchamusaqku Dios pasamentaña qhawarimusaqku adelante panachay Rosita Añay anchay hinakaqtinqa kunanqa ñawinchasunchis Diosinchis pasimenta chayqa nisunchis riki llapanchis imana riki maquilla imatapas riki uyarinchis aqnata kunapas riki uyarisunchis ruwanaña kaqtinpas maquillapan uyarimunchis wakinqa Biblianchis tapunata hurqurisunchistaq kaymi Evangelio San Mateo qillqasqan willarikuy Kampa gloria kachun taytallay Jesusmi Felipe kamachisqan Cesarea llaqta qaylla hallp'aman chayaspa yachachisqankunata tapurqan runakunari pin ninkutaq runaq churinmanta nispa chaymi yachachisqankunaqa nirqanku wakinmi Bautizaq Juanmi ninku wakintaq Eliasmi ninku wakintaq Jeremiasmi ninku wakinñataq profetakunamanta huknincha ninku nispa hinan Jesusqa paykunata nirqan qankunari pin niwankichistaq nispa Simón Pedrota Jesusta nirqan qanqa kawsaq Diospa churin Criston kanki nispa hinan Jesusqa payta nirqan Jonaspa churin Simón kusisamiyuqmi kanki manan runachu chaytaqa yachachirqasunki aswanpas hanaq pachapi kaq yayaymi ñuqapas nillaykitaqmi qanqa Pedro kasqaykita kay qaqa patapin iglesiayta sayarichisaq manataqmi wañuy pachaq atiyninpas iglesiataqa atipanqachu qanmanmi hanaq pacha qhapaq suyuman haykuna llavekunata qusayki kay pachapi tukuy watasqaykiqa hanaq pachapipas watasqallataqmi kanqa kay pachapi tukuy paskasqaykipas hanaq pachapiqa paskasqallataqmi kanqa nispa kaymi Diosninchispa simin Kampa gloria kachun apu Jesuslay Cosa chinakaqtinqa waykuna panaykuna kunan p'unchawqa riki Dios pasamentaña ñawinchamushanchis Evangelio San Mateo capítulo 16 versículos 13 al 19 nisqataña riki wayqiykuna panaykuna wayqiy Valentín sutinchasun mancha waykin wayqpananchikkunata distrayakamunku pasha riki imatapas ruwasharan wayk'uqpas churakuranku imatash ruwasharankupas riki kay evangelio ñawinchamusqanchis pimantan rimashan Kaypin rimachawanchis Padre iminatan Taytanchis Jesucristo tapushan discipulunkunata imanim runakuna nuqamanta nispa paykunata tapusharan chaymi nishan wakinkunaqa nisunkinkun Juan Bautistama wakinkunaqa Eliasmi payqa Jeremiasmi nispasha runaqa rimasqa utaq profetakunan nispapas
chaymantapas taytanchis paykunatapun tapun qankunari pero imanoyankish qankunapunari nispa chaymi Pedroqa payta nin qanqa kanki kawsaq Diospaqwanmi Criston kanki nispa entonces chaymi kunan p'unchay munayta nuqanchiktapas hinata tapurishawanchis padre. Kusa panaykuna ari tapukuycha kampuni ariki Jesus psaqay p'unchawkuna tapukurqanriki pikunachi maykunachi qatikusharqanriki wakincha qatikusharqanki sawata hinaña wakinqa chiraqpascha y ari yachasqanchikpishiki Pedro imata wayqi Valentin ruwarqan manaraq Jesus qatikushashpaqa Pedro karan challwaq runa karan challwaran truchata payqa truchallatapuni chiqaq trucha. Wayqikuna panaykuna ari Pedro qariki mana profesional runachu karqan riki manataq riki nesunmanchu riki negociante runachu karan ashawanpas riki llank'apakurqan riki quchapi riki challwakunata challwapakushpa riki totales ri wayqi Valentin challwataqa challwankuma imanaqtin Tota nishuta lluqsimun imanaqtinchik pero kuna intensiando porque ch'uspachakun faylachakun imanchakun lluqsimuy tiachan mayupat chapapas quchakunapas tota era kuychakunata. P'unchawpaq rikunku entonces ishkapakunku riki tutaqpaqa riki mana tanto rikunmanchu pero seguramente pikunacha llank'anku ki challwaykunapi chayqa willasmunpas chayki mañankutaq kunan risharanchik riki parruta chaylarupish tutalla riki ristanku riki pescaqpish imapas entonces Pedropish riki tutantin llank'apakurqan riki ari humilde runa nisqa llakaran paypas mana riki allin qullqiyuqchu imachu riki hinashpa riki Diosninchikta Pedropish qatikurqan riki chay qatikusqanpitaq ashkhawan tuparqanku riki ashkha runakuna riki Diosninchik qhipanta riki purisharanku paykunapish na shuq p'uncha riki Diosninchiktapu imaninku nuqamanta nishpa riki chayki Pedroqa riki contestarqan riki chayqa Diosmi kanki Diospa churin nishpa riki wayqikuna panaykuna hina riki allinta tapuktinmi nesunmanpas riki ñaq masiykuna Diosninchik imanishpa panay roseta Qankunas ripin kanki niwankichistaq nispa. Ajá, nishpa riki niraña riki Diosninchik hinash Pedro riki allintaña contestan riki qipan contestasqanmanta ima nishpa waqmanta Diosninchik nillarqananta Qanmanmi hanaqpacha llabita qusayki nispa. mash antes chataraqri Qampatapin iglesiayta sayarichisaq nispa. Rome Qanmi kanki qaqa Rome Pedro kunanqa kanki piedra nispa chay castellano simipi kashanrita. wayqi Valentin a ver personayki wasaruwanayki imata ñawapaq ruwanayki ña pirqaytaña munawaqchi Cementacionta ari riki wasaruwaqkunaqa yachankupuno riki imata ruwanku t'uquyunku riki ukhuta riki siempre riki hatun wasi kanchaqa riki ashtawan riki hinashpa riki cementación churanku no hatun rumikuna entonces haqay p'unchawkuna riki Diosninchik nishan riki qanmi kanki Pedro Rumi qaqa nishpa riki qampatapin sayarichisaq iglesiayta nispa. Ruwasaq iglesiayta nispa. Ajá. Entonces chirayku waykuna panaykuna riki además nishan riki nuqa iglesia nishan mana iglesiaykunata nishanchu riki Hukllata nishan riki hina riki waykuna panaykuna ari chaymanta riki que evangelio rimarimushan entonces waykuna panaykuna kunan p'unchawqa rimarimusun ya San Pablo pinkaran San Pablo imatataqmi nuqanchik rurananchikka riki anchina kaqtinqa riki pana chay Rosita imachatawanchik tapukuyni kashanmanpas Ari padre nuqa tapukuyni kasharan no yachayta munani imanaqtintaq nuqanchikki iglesiapiri festejanchikki San Pedro, San Pablo nisqa no nuqaqa piensashani q'aspa mikhuykunallapaq ya padre pero aswanpas yachayta munayku astawan imapuni pin San Pedro pitaqmi San Pablo ñaqa San Pedro pidantaqa yacharunchik ña pescaran pescador de hombres hinallataq riki paypatapi riki Jesucristo taytanchik sayarichinki iglesiata paypa iglesianta y chaymanta riki yachasqanchik hina kashan payqa riki como primer papa nisunmancha riki de la iglesia chaymantataq riki ahnata naqtintaq riki kay sacramento de la confesión nisqatapas riki sayarillantaq chaypi imaraykuchus nishan riki hanaq pacha llabita qusayki maypachas kay pachapi qan pashkanki chayqa hanaq pachapi pashkasqallataqmi kanqa sitasqan riki watanki chayqa hanaq pachapis watasqallataq kan nispa chaymi kashan y San Pablo vidanta hasta nuqa yachariyta munani padre.
Anchina kasan rekoyaykuna panaykuna que programa katiksakunas remaining ari domingo a domingo chaykamshayku waskima aylukima maypich persnekta rikapayan chikamaña riki ñaqmasiykuna kunan p'unchaw riki solemnidad de San Pedro y San Pablo rimarimshanchik iminatachik haqay p'unchawkuna ari ñaqmasiykuna ashatawan allinta chanin chamusunchis que apóstol Pedro nisqamanta ari ñaqmasiykuna Pedro qawarisqanchikman hina Dios nishta qatikurqa llank'ananta saqirqan, familianta saqirqan, imana ch'uyarunapas karqan Pedro. Mana Pedro nisonmanpas riki ay munay uyachaq hatun yuyay sapa runachu karqan. Diosninchik qaygikuna panaykuna paytapas waqarirqan ankhina hucha sapa runata. Diosninchik waqarirqan Pedrota mana nish yuyayñaq kasqanchu. Ashanpi iñiñin kasqanrayku. Ari Pedro sakin llank'ananta Pedro huk p'unchaw riki nuqapish qatikusa hina kapuchunki llank'anay wasi nishpa riki Diosnishman tukuy sunqu qatikurqan riki. Munayta qatikusharqan y además nirqan riki Señor Jesús maypiña kanki maymaña rinki chaypish nuqawan kushkapunin purishasqa riki nishpek entusiasta payqa riki purirqan. Ima kayqa suceden huk p'unchaw nin riki Diosninchik Pedro, manaraq kanqa kinsa kutita gallo k'anqa waqashaqtimi Kinsa kutita negawanki. kinsa kutita negawanki riki. Hina riki Jesusta qhapirqanku chaypi riki suq'aysharqanku ña riki imanta rurasharanku nashpa huk runaqa nirqa riki ki Pedrotaqa ki runataqa rikuraniman nashpa riki. Kushkan purisharankunas. Paywan kushkan purisharqanku nashpa riki Pedroqa nirqanmi riki yaw imatan rimashanki nuqa riqsinipash ki runataqa nashpa riki. Kaypin Pedro pues iñiñinpi pisiparqan. Pero mana chillachu. P'inqasqa Pedro purarqa. Ñaqmasiykuna ari hinaña Pedro pantarqa hinaña Pedro iñiñinpi pisiparqan chaypash manan hukpaq kamachu pisiparqan. Manataqmi kiwikch'ukusqanmanta mana hatariqchu ashawanpish hinaña Pedro pantarqan chaypash waykuna panaykuna waqmantan Pedroqa hatarirqan iñiñinpi. Chay Diosninchik tapurqan Pedro imaninkum runamanta nish. Imaninkum nuqamanta qtimi qanqa Diospa churinpunin kanki nish. Huk tapukuypi kallaranta riki Pedro munakuyankichu nishpa riki. Ari señor munakuykan. Ari munakuykan. Pedro munakuyankichu. Ari munakuykan. Kinsa kutita Pedro munak señor qanña yachanki nishpaña contestarqan. Ari waykuna panaykuna hinaña riki Pedro pantarqanchipis pero Diosninchik pampacharqanki huchankunata. Diosninchik hatun sunquyuq kuyakuyuq punitaq chayqa chiraykumanta waqmanta riki Pedroman confianza en Santa kurqa riki huk missionpaq riki. Entonces waykuna panaykuna maytaraqchari marimusunman ki Padremanta pero ñasuñarik panachay oranchik laliramshuanchikña huk Diospa ichana takirunchik San Pablomanta rimarimnanchikña wayqinchik Valentin riki hina qhipamanqa riki rimarimunman San Pablomanta pinkaranchita. Kusa Padre Bernardino hinayata turachay Valentin prepararaqamiya San Pablo manta nuqaykutas willaruwanki mana nuqapas rikas allin interesqachu kashanchik yachaynanchispunia allapanchis kash chayqa maquillapunia programastapas qatirikamusunchis chay hina kaqtinqa riki kaypiña Dios yupaychanataki kasyan Dios ninchista riki sumaqta yupaycharusunchis.
Traykuna ñaykuna chijinariki Diosninchis sumaqtay nuqanchis yupaychananchis imaraykuchus riki payqa riki kamaqninchis kashan llapan quwaqninchis kashan chayhina kaspaqa ari turaykuna ñaykuna sumaqta kay Santo Evangelio riki según San Mateo capítulo 16 versículo 13 al 19 maymunayta rimapayawasianchis imamanta San Pedro pinkaran San Pedro ita otasni son mariki imatan Jesucristo aytanchis payman saqira imapaqmi a veces maykut nuqanchis tapuksun mariki o rimashanchis riki waqt'aqa hermanunchikuna rimayninta riki pi yanqan qankunasqa papakunata ima ruwashankichis chayqa mar bestia chayqa hamushan anticristo hamushan nishpa pero ichaqa mana hinachu kashan sino kiqa San Pedro qatiqninkunaya kashanku paypas imana Jesucristo aytanchis riki San Pedro manisha riki kunanqa qanmanmi saqipusayki iglesiata qanmi michinki qantaqmi imanata ruranki kaypi kamachikunki porque iglesiata qanmanmi qushayki nispa anchita niqtimi riki acaso San Pedro llapan taqsimuyuntintapis riki narunqa chayqa siempre chaypi padrekunapis qatikuntashankupuni padrekunapis Jesucristo aytanchik kamachisqaya kashan mana aqnallachu kashan chaykunata nuqanchis iñiq masiykuna yacharinanchis chayqa kunanqa yachaysuman vida de San Pablo piñataq pay pin kashan pay imata ruwaran imayna runas karan imaynapas Diosman riki entregakapunchita riki yachaysuman chaypaq valiykusunchis turanchis Valentinta paypis sumaqta riki willariwasunchis kay p'unchawpi riki turay Valentin willariwayku karan pin karan San Pablo hasta nuqayku yacharinaykupak nisumami San Pablo karami kay cristianokuna qatiykachaqa mana munaranchu cristianokuna wiñananta porque pay chaqaqtapuni qatiykacharan hinaspa taytanchis niran huk kutik caballopi tirashaqtin imanaqtimi qatiykachawanki Saulo nispa no chaymanta pacha payqa cristianoman tukuran hinaspa claro imana Pedro hinachu karan aqna mana yachaysapachu kirunaqa ashwanpas allin yachaysapa karan huk yachiran Gamaliel para paypaq maestron karan allin instruisqa runaki karan y chay runa kay judío iglesia o sea kay iglesia kashaniki judíokunariki paykunaqa karan nish importante no yachaysapa runa entonces chaymami ña payqa Dios sementapas leqsaraña ya está no entonces pero cristiano hamuspaqa siempre payqa chashkiranpuna inki imposición de manos chaykunata ima chaymanta ña payqa predicayta qallareran pikunata qallaran predicayta kay mana judíokuna runakunata gentilkuna ninchis otaq pagano ninchis kay mana judío runakuna anchikunata payqa chiqaqta evangeliata qallareran hinas cartakunata escribiran Nuevo Testamento kashan Corintios, Romanos, llapan kay Colosenses, Tesalonicenses, Tito, chaykunata escribiran pay aparenanpaq no entonces chinata wañukapuranpas kay Roma llaqtapi ya kachana son maniki 76 watallaperaq 76 taytan Jesucristo wañuparan 33 generat fundaramos iglesia chayqa chaymanta 67 anchi watallaperaq payqa decapitado wañukapuskaran o sea khorusqa no khorusqa y kay San Pedro ta wañukapuskaran uma chakinpamanta chakatasqañataq taytan Jesucristo hina payta shat chakatasqa kuaranas imanuqa maestro hina wañuymanchu tayta hina wañuymanchu ashwamos uma chakinpamanta chakatawash naspa chakatachikuskaran uma chakinpamanta anchimi kashan San Pedro y San Pablo taqmi uman khorusqa wañusqa decapitado no entonces anchanan kay santukuna kasran ishkiñinkupas munay nishu mana saykuq karan porque San Pablo predicaycharan huqkuti manan predicay imapaqmi rimanki Jesusmanta nispa karshal wasqaramunku pero mañaykusharanku ignukunata hinasa qunqaylla chay rato kicharakapuska
punkukunapas cadenakunawan kasharan chikunas pasaypus karan aqnata willakun Bibliaqa Hechos de los Apóstoles bepas llapanta chinata kay San Pabloqa mana puni saykuranchu paykunaq rimayshi llaranqupuni Dios mandaqa entonces anchanan kay San Pablo munayta yachiwanchis hinaytaq payqa niwanchis huk parte bepas todo lo puedo en Cristo que me fortalece mi mana saschakuykunapaypaq karan mana imapas t'aqawasumanchu si Dios está con nosotros ¿quién contra nosotros? Pitaq nuqanchista imanawasumamos atuwasumanes payqa munayta aqnata San Pablo munayta umachakuran entonces nuqanchista yachiwanchis kay San Pabloqa mana sayk'uspa puriyta sufriykunaña imaña kaqtinpas mana nuqanchis rindikunanchikchu entonces anchiypaqmi anchitan nishawanchis kay San Pablomanta y celebranchis kunan San Pedro San Pablo chay p'unchay iglesianchis kashan ishkiñinku allin nakuna no San Pedro taq kay líder hina iglesiansmanta kashan hinallataq kay San Pablo taq evangelizaqñataq predicanqñataq nishuta predicación ninkuna nuqanchis chawanchis kay cartakunaq chawapenta Kusa Turay Valentín Riki Munayta yacharanchik San Pablo. Entonces nisumam sina San Pedro y San Pablo qakasiyanku iglesianchis uhupiqa imataq paykuna Riki huqniymi kasiyan Riki Dios ninchispa churarisqan cimiento hina Riki iglesianta sayarichik huqnintaq kasiyan Riki Diospa cimienta tiqsimuyuntinman mana sayk'urispa apaq Riki chaychukama Riki Turay Padre Bernardino hinaqa Riki astawan matrisuma. Chinakatan kuna panaykuna no kansa riki Dios pasamenta aparikshapun chaykamay kumana riki qalallacho a ver personaje kafi chile shay riki me makhllamas tokupsangi hinatan qawarikam shengrik ñawapis ñawa riki ama makhllakengdaqcho rekurakamin riki man que tapashangi riki hina mestaki saqish pariki hola nam shengrik riki no panaykuna Kunan puncha riki solemnidad de San Pedro y San Pablo ñiqmasi kuna matahaykatan chirmashranchis San Pedro cree que aquí puncho con Ari Dios ni está corcan hina pisiparan en chipas Dios ni está corcame Rome caca que enganes mato ahí con panay con puncho no canis Dios ni está Ari no canis Rome sham caca ya canan in chip ya sangue yo aquí pade Rome elash in chip sananchis Piedra viva. Emaraico es que con panay con mañana con tacoera jamuyam y wera hamonche kariki kingre ma rik apay kachawanchis wera chamonche kariko yakuna panaykuna mana alin waskan yaktunya ka pomshik che merikne kon may pachash illa sasonche kam mas que wera kamon ka para kamon ka chichinya chichikamon ka che pas imanya haik anya kang sipso yakuna panaykuna illa ni nisaiso emat chichirigam mañana kota crítica wasun ya masih ikona ay no hay katach kami jigi que redes social chao penta que nason rona con sai como chang que kawari que catholic con machaj con somas catequista con mi manda con tarik rona ka remango poner semichan karte pero me parece que con la panay con a especie ni pscanches o mañana kota que mana pichaka papon chati con Dios ni cheka ratulia que ami que con y mataña rona no an chip que ni especie mona Anchipa con de todas maneras no canch como cristiano católico Dios manta mañana con anchipon lipen catequista con apa no caikupa hasta Dios pasementa willerina ikupa ari no caico persona kenya ikupe mañana con taxaik rikia mana ya runa ponichkeiko atsaigo imaginar rema pakamei que radio chao pentapis atsaigo imagina que redes sociales chao pentapis rema pakameico pero munaiko no caico con na panaiko na que inini ikupe chila romejina sayeta San Pablo arriba con la panayona y matalwarga misionero para cargar que mana San Pablo tiempo para cargar Facebook TikTok Instagram y macona rasca como con tiempo para que San Pablo para que chak que pisha teras que chaturona cheshka mai nash para que first carácter negro que para que Dios pasamenta voy a kush para que alguien viene rona chagasca Pedro ashamana nishu esa por una chagasca que nash para que Pablo kareki lipin laktan tareki poder kareki mana qilla kurqanchi que uya saran pon anteo katkista kuna tareki ema torasan pa egna mission tenar bastan kori kunan qilla option con sonareki ima chayga pasa option entonces con isman an tiempo kan nengo da pero antes de Pablo hina ya poder kan kori laktan ta importante y chi laktan manchas Dios se mendulara nas lipin rona con areki inirkan ko hinash paiki
Kininko periki mañana pesparkan chaypaq meriki kartakunata riki qillqarqan riki yarchirqan riki Pablo riki mananya kotita aderqaña chumana maymanpish t'aqquit adanpis tiempoña karan riki porque maypachach ashtawan porrinchik siempre ashtawan llank'ana chamun entonces mañankutaqa riki noqaykupish munayki chinata porrimuyta pero iñaq masiykuna kunanqa riki ashtawan charimuyta munayku radio chawpinta internetpa chawpinta hina y qunqaypash noqaykupish wasiykunaman charamusaq Pablo hina entonces anchiraykusha riki waykuna panaykuna nisonman riki noqanchik siempre Dios pasamentaqa riki willarkunanchikpuna noqa felicitani wakin wayqpananchikuna riki radio chawpinta riki willakamunku p'isaqmanta wayqinchik iman Epifanio, ¿no? Epifanio, mira. Wayqinchik Epifanio, por ejemplo, riki Facebook chawpinta ima willakamuy maypish atzqaman hina riki waykin wayqpananchikkunapish riki programat orqomongo anchanta waykuna panaykuna noqanchik riki ki ininchpiqa Dios pasamenta riki willanakunanchik mana competenciachu kayqa riki chay ch'uyakananchik riki atzqanchikman hina mana nisqunmanchu riki ay kay padre rimasqallami allin nishpaqa bueno Dios ninchik allinta kun rimaypipish imapish San Pablo hina chayqa cosa riki waykuna panaykuna entonces noqanchik kanchik Diospi iñiq noqanchikpura ñawpaqman yanapanakushpa purirnanchik tashkirinanchik mana noqanchik pura qhawanakushpachu mayninkutaq noqanchik ukpusno kanriki kay celo nisqayna riki bueno iñiq masiykuna runa kayninchikpaq china campunia pero iñiq masiykuna noqanchik riki ch'uyakanan kininchikpi noqanchik riki mana noqanchik ideanchiktachu willakushanchik imataña hayk'ataña radio chawpinta internet chawpinta rimanchikpas Dios ninchikpa cimentan riki rimarishanchik anchina kaqtan qaypanay kay programa katikishtakunaq rimaynin ñawpaqman porrichun ñawpaqman tashkirichun. Kusa Padre Bernardino hinayata Tulay Valentín ari maymunaytaya que programanchis psriki noqanchis psriki ripunanchis patamanchis yemushanchis chayqa riki napaykikunapis kachun llapallanriki que especialmente que Huancavelica llaqtapi maymunayta tuparishanchis que hermanushkuna que lirkay llaqtamanta qankunaspaqpis sumaq napaykuy kachun agradecemos de todo corazón a los hermanos de Huancavelica por habernos invitado a su diócesis chayhina kaqtinqa riki noqaykupis riki Cuscuma tiraamsaqku chaypiña tuparamsun tinkuramsunchis chayqa riki a ver astawan sunqunayarsunchis que Dios yupaychana takiwan qankunaspaqña kaypiña Dios yupaychana taki uyarishankis programaykichista katikishtakuna rimaynin. Que se quede en nuestros corazones. Claro que sí, hermanos. Que viva Cristo en nuestros corazones por habernos redimido, hermanos míos. Hermanos, y viene a su nombre. Gloria a Dios, hermanos todos. También saludamos a los hermanos catequistas de la parroquia de Lamey. Todos hermanos, sigamos adelante en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, también saludamos a los hermanos catequistas de la parroquia de Calca, encabezado por el hermano Gerardo, que también está presente en esta primera jornada espiritual de la parroquia de Lamey.
nosotros, Espíritu Santo, quédate en cada uno de nosotros. Gloria a Dios, señores, hermanos míos. Cuida las manos arriba, todos. Cuida las manos arriba, todos. Ahí está la agrupación, miren. Hermanos, fortaleciendo nuestra espiritualidad, hermanos. Agradecemos a los hermanos que están integrando a la música. Kusa turaykuna ñañaykuna ñataq riki ripunayku pasa zapata maña chiyaran pusyayku imata ruwarusyankichis turay ñañaykunanqa Día del Señor Santa Misama puririkusunchis tutamanta kaspapas chawpi p'unchay kaspapas tardiyaki kaspapas umaypichis rikatikistanchis wajachimasyanchis kay celebración de la palabra o compartir de la palabra chaqa chaykunamanpas maquillay purikunanchis kasha llaqtakunapi wakinqa mana puni ataramankichis chaqa quizás no kay radiokunaq chawpimpi transmitimushanku chayllapipas utaqchis riki nuqanchis puni wasinchis mañarkuspa sumaqta riki Diospaq hina purikusunman gracianpi chayhina katinqa kunan punchawkuna riki maymunay kaypis rimarikusharanchis kay celebraciones de San Pedro y San Pablo yachasqanchis hina riki San Pedro kasqa turay ñañay nuqanchikpaqa iglesianchispiqa como sucesor digamos vicario de Cristo nisunmanpas riki Jesucristo aytanchis saqpasqanchis entonces paypa qatiqnin kashanman kunan actual riki Papa León 14 riki kunanqa kashan paypis riki manaya sucesor de Pedro ya kashllantaq mana yanqachu kashan chaykunata yacharishanchis chaymanta Pablopis riki kasqan riki maymunay riki iglesianchis llankarisqa mana sayk'urispa evangeliota aparisqa payqa karan aqhay cristianokunata chiqnikuq sipiruq yuyayniyuq riki pero ichaqa Dios taytanchis paytapas sunqun tupaykura y cambiakurqan convertikapuran y chaymantaqa sumaqta riki aparirqan kay evangeliotapas chayjinta nuqanchis purinanchis kasha entonces riki imatata ruwasunchis papanchispaq nuqanchis llank'ananchis kasha imaynata paypaqpas mañaypunanchis yakasha astawan nuqanchis riki kay iglesiapi guiariwananchispaq ñanninchista imaynanpamanta purinanchispaq Jesucristo aytanchista imaynata qatikunanchispaq paypas sumaqta riki guiariwasunman riki chaykunapaq mañakunanchispuni kashan turay ñañay chayhina kaqtinqa Padre Bernardino imakunawanchu tukupaypas sunman kay programas chaymantataq mink'arikuykuna kanman riki Iñiq masiykuna hatun kuskipuni kachun kay festividad San Pedro y San Pablo hinllataq riki llaqta corpus nisqapi riki wayqpananchikkunaqa riki apanakushanku ari wayqikunapanaykunan imataña hayk'ataña ruwarushankich campo llaqtanchikkunapi willarkamuychis huk ratiya kurskuna kaqtinqa riki iñiq masiykuna llank'ananchis saqirish paykita risunchis nisunmanpasha nuqa ñan kursuta escuelapi tukumunña nishtaña yachanishpa mana wayqiy soberbia hinachaqkaman sapa p'unchaw imallatapish yachayninchikqa ñawpaqman ponen por rina astawan yachariy camponeraqmi iñiq masiykuna mana runakanchik nuqanchikqa llipintaña yachan nisunmanchuq iñiq masiykuna ari qawarisqanchik manayki Pedropish humilde hinan karan wayqiykuna panaykuna mana riki china hatunchakuq runachu karqan riki entonces que santukunata qhawarikshwa waykuna panaykuna nuqanchikpish riki purinanchis yachasqanchikpish hina riki que santukunaqa nuqanchik hina runakuna karqanku sin embargo iñiq masiykuna que santukunapish riki ari tukuy sunqu tukuyayki hapakurqanku Dios nishman riki nisqmanpash riki waykuna panaykuna maypachash riki San Pedromanta rimanchik chayqa rimananchikya kay Papa León 14 nisqamanta ñawpaqta karqan pin wayqiy Valentín Karan Papa Francisco ñawpaq shandari Benedicto XVI ñawpaq shandari panay Rosita Juan Pablo II Juan Pablo II ñawpaq shandari wayqiy Valentín Juan Pablo a ver con Juan Pablo I Juan Pablo ñawpaq shandari Juan 23 mana Pablo VI Pablo VI ñawpaq shandari Juan 23 Juan 23 imawatapi ña kashanchis
Año 1965 man charon que 2025 man pach. Oh my God. Y chasuma hasta el año 33 chinata. Entonces ahí Valentín remeresmaya con anca ahora pues que pai no me llama pero tiempo chicaron archa que es Papa León 14 jamanta. No pactare que Papa cargan pin ahí Valentín. Papa Juan, a ver, Papa para Francisco. Pedro, ima ya. pasen que Ñau pacta, ya, ñau. Ñaupa, primer papa que eran Pedro, ¿no? Y último papa para Rosita. Con el actual Papa León XIV. Entonces, de Pedro hasta Francisco, hasta León XIV, ¿cuántos papas han pasado para Rosita? 267 papas. 267 papas. Sí, tan con sucesión De Pedro. apostólica, ¿no? Entonces, manan etikorkan juriki, manan kushan manan ejemplo, asham bisik Dios nincha igona pone ikona chonka iskiña apostol kuna sagargan, chi manda tariki primer papa karam Pedro, chi mandan jamor kanrik Lino, Cleto, Clemente, Cornelio, Cipriano, chamuson marik hasta León 14 en escamanta. Ñaupak mandapish, kepa mandapish, entonces, arriba igona pone ikona, Waki Valentín, ¿quién es el papa? Ari, Papa ka vicario de Cristo nos manjata y tanjes pag nos manpas chicas kate nimpune kashan chicas paipuneps ahí está una bulla, ¿no? Ajá. Entonces Tercera Guerra Mundial. Tercera Guerra Mundial nos mandacha. Entonces chena gasten con Pedro Papa kashan taitanjes pag chicas paipuneps ruasham hinapunia vicario, ¿no? Paipune pas hinagashama. Ajá. Entonces, Nilasomanta Papa Kagashlianta, sucesor de Pedro. Pedro, ¿no? Obispo de Roma. Guía Entonces, espiritual. Guía espiritual de todos los los cristianos. Los católicos. Cristianos católicos. Cosa que Valentín Ari Iñakmasicona que papari que jamón que sucesión apostólica en Escamanta desde Pedro hasta ahorita, hasta nuestros días de que Iñakmasicona Ari católicos que han que 1.300 millones católicos. Ash, cari que mana millones hay con hay que Valentín gasta 1.300 millones. 1.300 millones católicos con la pandemia. Panache Rosetta, emat Papa Joan, ¿cuál es su misión? Papa mencionan que padre no canches iglesia te guía wananchis pagia y mena Jesús taitanchis yachirkanche hinata. Ari kanan ima anunciar el evangelio y matan a la panadicona rima con el que infalible en el que ari papa que asuntos de doctrina che pero que mana espantan mancho entonces que inicie que mana inikmasicona tijera con ancho que inicie mana rica ancho ronda monasca manginari que ronda siempre monanche conveniencia imagina ya manare que Dios para monasca imagina entonces che pa marico con la panadicona papa que inicie que custodiana que inicie que alienta harkanare que mana mailar mamsh ora nanch priki imata no canch roananch equivalente en papa. Ari no canches mañana con anches me Papa León 14 pag genet pastor niens con apag chitaps monaitan navanches Hechos de los Apóstoles capítulo 12 versículo 5 navanches y minan pai con aps cristiano con los primeros cristianos mañana con cárcel Pedro cachachten entonces antes no canches mañana con anches padre cama en primer lugar na etachcha no canches pues que evangelio sanjes maradi brimanjes pampas ya na para su momento Arriba con la icona siempre problema con maima muchayan papa man directamente sachagui con apes imapis mana papa le pasma también a sus colaboradores imareico mana Mike papa que escapó en este tiempo en Gashan entonces siempre mana alguien que colaborador con William Gómez mana alguien de Shonto Mangari entonces che para que con la panel con ari que lo chape kan japonés sachagui con maila piña mana mana sachagui kan manje paro que peps sachagui kan mañen con tagarik paro que peps que padre en got me piña action ko amiam jan ko repocho hokpata apachimai con espataj. Bueno, hoy que alguien chica mani que aparato seminario manche que con toda autoridad ya no rico padre apachimachon con shbab o yachtan chimanda pino mani que muy bien china pawai en que yachta mantarichon seminario tan no spachek.
Pero hay cuando panaykuna mañana kota kamunanchia no kanchi psik padre kuna pesh no kanchi unas kanchi imagina kanango pariki ni mas ikuna o ni las man tariki que iglesia ni psik wa kin rona masen shikuna ka mana papa psik gusto poni chikashanga ni mas ikuna hasta ahora ya remaram shazako no kayko kariki ki kamalya ki programa katkisa con remeño panache roseta avisos no kashaniki maypin kepa kursa parikshan Ari cosa Padre Bernardino, hinayata Turey Valentín, Ari Maimoneta con Ari Kiki Papa, León 14, Nescamante no Canspri María Sánchez y María Cuchus Ricky Payacagasia, que es sucesor de Pedro Ricky Mana no Canscayan, Kachrik Aglarion Srigian, Cafanas Kajak, Mana Casian Anges Turegon, Nenegona y Mataña Hecatan no Artenges Prik, que Bestian Hamushan, Marca del Emanin Conchitaja, Yastañan, Marca Tan Chure, Machan 666, Nesperik, Ari. Wakin mancharigus chiqaytrik waqt agakunamas phawayllatirashanchrik mana manchirikuna pashkash aswamchrik ankinat abrigwaykunch chayqa yachanchia pinkasyan ki papapas pin susurnin kasyan chaykunatapsrik amaya nuqanchis q'utuchikunanchis sino aswamchrik iñininchista t'aqwirinanchis kashan chayhina kaqtin qari kay mink'akuykunapis kurrunchikunapas apaykushan maytay nuqanchis rimaysunmi horas tras horas pero ña llallimashanchis ña horapis ari aparikushami kay curso de catequesis pipaq pawkartambo llaqtapaq q'illu medias turaykun ñañaykuna kankunas paqmarika aparikusian que curso de formación maypi yaqachisnariki Ch'allabamba Ukhupi kasian maypi kay 4 de julio hinallataq sábado 5 de julio Viernes Santa, viernes tardinmanta 4 de julio ta huñunaykusunchis Ch'allabamba llaqtapi hinallataq riki 5 de julio sábado p'unchawnistin aparilashuntaq riki chaypaq llapallaykis mink'asqankis llapan llaqtakunamanta mana solamente Pawkartamumanta sino huk dekanaturakunapis atuwaqpascha quizás tiempuchayki churayarkunki chay p'unchawqa chayqa puririta atuwaqqa chaypaq mink'aris kashankis llapallaykis hamurinaykichispaq y siempre aparikamunaykis kanqa herramientakunata riki iman chaqrallanqaqchis riki herramientanchis rinchis chayqa chaynay nuqanchis riki kikurmanpas herramientankunatin tiramunallaykista kanqa imakunata apamunaykis kanqa Bibliata hinallataq riki devocionario takinanchikkunata chaymantari siempre riki cuadernonchis riki qillqananchikkunata aparikamusunchik porque aqnalla hamusunchik chayqa imapi apasunchik chaykunatapas umallapiqa a veces chinkarapun ima qunqarapun shiratu riki chay hina kaqtinqa riki kunan programanchis riki tukiapshaña chayqa mañaykusunchik Padre Bernardino tukiachipananchis kay bendicionwan y huk horakaq domingutañacha nuqaykupis yapamanta wasaparamsaqku puriramsaqku kay programanchis catequistakuna rimaynin kushka ñawpaqman purinankupaq hina kaqtinqa Padre Bernardino valikusaykiko programanchis tukiyapunanchispaq bendicionta churaykuyku wayqinchik balanda despedida kapuchu gracias nuqapas despedirukusaqtaqa hinaspa nuqapas invitarukusaqa Ch'allabambetaq kanqa curso chayqa 4 hamurisunchik Chimor Bombón llapan kay Parobamba llaqta uraykunamanta mink'arikamush wayquna panaykuna Cedros Patanmarca Huacanqa Chaqllabamba Pachamachay qankuna tirarimus uraykunamanta nuqas llaqtay uraykuna kasya yuyariramusha pero kay wichikunamantapas haminkispuna qullqipatamantapas munayta ganas qañam hamusqankich tukanaykis apamullankispuna tukaysunchis taytanchikpaqa alabanzankunata hinallataq waykuna panaykuna napayarkusaq tukuy sunquchaymanta haqay radio t'inki ukungata llaqtapi munayta uyaraykamashanchis aqukunqa llaqtapi wayqinchis Julián familianpaq llapanpaqqa hinallataq radio caliente chaypipas uyaraymashanchis kikihan llaqtanchispi llapan comunidadkuna munayta tukuy sunquman qankunapapas napaykuykachun waykuna panaykuna hinallataq napaykuycha kashllanta waykuna panaykuna tukuy sunqumanta qankunapas napaykamullankichis Diosninchis sutinpi haqay comunidad Patacancha hermanos Sinforoso Quispe, Hinallataq Melchora Sinche, Margarita Sallo, Luz Marina Quispe, Reina Quispe, Elizabeth Mamane, Alejandrina Yupanqui, Mijael qankunapaq Diosninchis saminchasunchis wayqunapanaykuna ñawpaq llamanpuni puririsunchis hina kaqtinqa pocas llaqtanchispipas napayarkusaq hermanunchis Paulino Yucra, hinallataq señoran Cirila Cruz qankunapaq wawakunanta familiantinpaqa wayqunapanaykuna hatun kari napaykachun qan Diosninchis saminchasunchis wayqunapanaykuna ñawpaq llamanpuni amapuni qhipamanqa taytallañiswanpuni purikushasунchis hina kaqtinqa waykuna panaykuna ama sayk'usunchu San Pedro San Pablo nuqanchikpas predicaciones taytanchikpaq simenta hasta wañunanchis kamapas ankishapa paykunapas wañunankamataq qhawari predicasqaku chayqa aqnataya predicaciones chiripas ama chiriwasunchu imapas imasachaypas kanqanchikpas nuqanchikqa Diosllañiswanpuni hina kaqtinqa waykuna panaykuna tuparikusunchis huk domingopiña kunanqa padrinchis bendeciwasunchis. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Alguien pucho ayrigona panayigona cacho, ora domingo kamañam. Tu panenskama, tinkunenskama.